family, friends, and loved ones for this unforgettable night in God's presence. One Casabra, never do couldn't be Wayari Sana or Fire. So pay a chow coin and answer me whom we are. Fred 0557 309080 and answer 0557 0009 6000967. One couldn't dear channel, or one dear so channel. Massa na dream chow home coqua. Bejawa dance. Your victory is waiting. Your miracle is waiting. Don't miss a night of victory June edition at Cedar Worship Center. Bibiachi ena anopai. Yechiachia obibia wo asafo awrade demo. Sumpa first service adomano abo. Some perfect service adomano abo. Obimfro ubi no obimfro ubi kacha na say some perfect service adomano abo. Gather your family members to join some perfect service. Tell a friend to join some perfect service. It's all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Bible says ni hunam ni moja ena enya. Some perfect service eyebra yeda utumfo nyankopo ase. Some perfect service eyebra yetu demu ni nyina de shewrade nyankopo nsa. Some perfect service eyebra yesre wrade homo bruhu ade. Some perfect service eyebra ye bompa ye esai obone for no hihye ye bia wa hihye no dynamo. Matthew chapter 6 verse 34 Bible say edebia ye body said dano bone doors wo dynamo. That's right. Onyane agufu onwara na ya na ademo nyame dada mpanyimfo asoso sa ade echi bia na ya ntense bone a ye chiri na asembone so ba frankensi so aso asem no ban na esi asem no gina ye sedru obenten so a uduru akwasi ya so a ye gina anontina so pass first service wo ho Bible say ye gituma be ye djuma na ya mpreso a enye djuma nyame ayade Tresem se ejinetuo ni susu ye bebre na woni patim aso onyankopon jiretuo nko a na rade beba na ejina David say yakoda na ye dae na ye chin ye na rade nsa ekuta ye sabre wo adwumam sabre afe no ko adwumam afe na was abusua bi ebobra abusua bi tinisi obi ayedey akanim pem obi entiben sorry onu an kodai o cry se me kwakoda aso ade chi ye no ontiben sorry ontiben da aso ye de Erade mo bruhuni na doye aso yeso eno na Psalm 91 verse 11 o say ma hye mabofo ama se o hwe wo so na oho amasem fa no frobi no be so frobi ka kire ne se some perfect service enye TV ni radio program keke na ye program anyame 2 minutes na ho oden my God sabro betimi awrechi yen e was Tara One TV obetima hwe ya ho obetima hwe ya TikTok sanso no obetima reach YouTube and Facebook Facebook ni YouTube no ma no share link no ma afoforo so NTB
Ebra so say Awurade ase. Na ye begyina David nyom no, meka David a na meka Jesse Bano. Jesse Bano. Ye just Psalm 113, Psalm 130 verse 1 to 5. Na ye Awurade ase adobey. Munyi Awurade aye. Mo Awurade nko a munyi aye. Mo Awurade nko na Awurade mfra nyina ose munyi Awurade aye. Munyi Awurade din aye. Munyi Awurade din aye. Enhyira nka Awurade din. Enhyira nka Awurade din. Emfiri nne nkosi daa. Efiri nne kosi daa. Efiri owipieye kopem natoye. Efiri ewia poye ekopem ewia atoye. Awurade sa ayeye. Awurade sa ayeye. Wama Awurade so amanaman nyina so. Wama Awurade so amanaman nyina. Na nani onyam tra osoro. Na nani onyam tra osoro. Why not say Awurade? Why not say Awurade? Ye nyankopon wa ne tena bia wo so. Amen. Nyame hira so wo hwe ye so. Yes. Ena no pay ewie enwumere ba bibia wo hwe ye na wo tie ye. Wo da Awurade ase ama wo kra. Wo da Awurade ase ama wo busua. Wo da Awurade ase ama wo dwuma wo ma. Nyame mobrohun nya doya wa yewo be bibio wo bia awiase nyina ama nyina ma wo ne so let God hear your voice, begin to praise his holy name. Thank God in the name of Jesus.
Jesus Christ. Koswane ye radia. Oh yes. Koswane danase. Oh Jesus. David saw no dear new fi erade ni ye pay. Oh Jesus. Erade no wa adini ye. Yes. Global issues are no annual day. Yoma etutu amount for no annual day. Oh yes. Emu ya de daho emu uwu ni esani akwensiano. Oh Jesus. Annual day. Yes. And so erade mo bruhuno ebia ason so. Oh yes. Ebra so say ye kwa adoma hwenwe na Bible says say ye kuma buya fa. My God. Ye ntime kwa adoma hwenwe no. Yes. If you say Nyankopon son chen yakoma no. Enti twere se no say yempai mu ka yemfom so no ye no kwafo ne trenini so de yemfom so ebeche ye. No bete ye ho Afriniama entry now. Oh yes. Ye jina Romans chapter 3 verse 23 so akwa radenim se eradem fa ye manato ne ye form so enche say na David the bomb pie was Psalm 91 no say bomb pie was Psalm 51 ebra o ye form so no ye nkwa radenim Efri say onyina ye bone na Nyankopon no onyam abo Nyankopon enim onyam abo. Amen. Enti David bompae ewo Psalm 51 ebra form ye no opai mo kan form so say rather fa adwura tem ho enne osi nyina ye form so kasa mo ni yoye mo adwure mo susu ye mo ye dia form rade yes rade se mara tupia ya ye de ye ma ye de ye kuna ye de ye gira ye edin so bone bebre ebe twe ye afri Nyankopon ho no. Oh yes. Say Yesu mo je hwego Calvary e kasama ye be wa na ewo Yesu Kristo demo awrade ena no paiso so ya bompa ya de ho ejira wanyemo eja memo duana se awrade ya bompa ya ena no payo ya jani atwa Yesu obade mo jano se awrade enfonso ya bone ne plato biara awrade ewo ye ho ya bompa ya ena no payo ya sabone fatem so be as body biara embra to yara and the biara ms pipe quite and the kata wale wa tema wo ya tell kan sa and the I said na we ya babo so ne tell o babo wa do so the fire platform o ya on from the fire mo kra kra me on from the fire and the fire wa my shower one off so what the people cast out what the fire so
of Jesus Christ. David can say, I am evil from the day I was conceived. Onyankopon a ode mubruhunu ne adomdom nipa na ode nipa fonso che no no. O say anopai opemu kan odom fonso obechew na obetew ho afrinuama entena ho. Ebrason sayetie onyankopon asem. It's time for the word of God. Na some perfect service no. Yes, jayo how ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Jai wa man ye ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Leave all to God. Jani nyina mu mawrade. Na awrade beye. Ene obi ko ni na yeso. My God. Wenti mi ana. There be. Ene adwendwene ohaw ama nipa pii asole won dua so. Nipa pii ene nyibium ene nyi wo wiase pii. Oh Jesus. And so Bible say men kan che say mera wa papa. Na wani da so nyina san. My God. Na eye o say baby bia eduru no enye ye bium no. Sa abre no na Nyankopon kire say oyo Nyankopon. Yes. Enti jai wo haw no wa mane ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obi so hwe obi tie ni haw ne say yade edi ni nya. Yes. Yade edi ni menya. Yade edi ni yirinya. Yade edi ni krunya. Onu ankasa yade ayede edi ni nya. Ene yesum nyame a oye oyaresa. My God. Okano Isaiah chapter 53. Was the man tapian mo. Yes. And desire. A bit to Job no more. O answer so a meresemono. Nyame esheni den munyam. Entienne jaisa yadie ni o how ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obi so hwe ye, obi so tie ye. O se ne nsem nyina ne se na wade no egu. Obi so se na dwuma no egu. Obi se ne ma no esei. Me se gya ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obi so hwe ye, obi so tie ye. Oh Jesus. O se nyoma ni mi die sie. Da ye so basa ene abusuan kontonchene. Owo krakra bi koso, abi koso abusuan no. Me se gya ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obi so hwe ye, obi tie ye. Obi man so, obi kuru so. Oba akofo akohuno odase Oni hwan. Wa fa bi eni ho. Dabi. O so bi eni ho. Nua bema bi eni ho. Dabi o. Wan na o kan wasam akire no. Kamanfo Onyankopon a odokopie obi man so. Oh Jesus. Ono nyame no owo ho. Amen. Also nam nsuo ma okan ho. Yes. Unam ojamu okan ho. Isaiah chapter 53 verse 2. Nyankopon no na wo ho. Enti jayo haw ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Ena no pay. Nyame asema na wotwe nyina ye de brow no. Me say God mercy and favor. O nyame mopuru hu nyame adom. Ena me no ka ho asem na wotwe ni nyina. Say ye wonipa ahodo a Nyankopon na ankasa edom wo. Yes. Nyankopon na ankasa kai wo. Yes. Nyame pon na ankasa ye wo moburu hu na de. Enti bosome na wotwe. My God. Nyame betimi adom. Oh Nyame Jesus. betimi akai wo. Yes. Nyame betimi aye moburu. Oh amen. Bra eti say. Yes.
Bible said maybe three na ohaw ne amane ekoso wiase na nyame nu no so bo nipa na so na papa bi wo ho a e friend said Noah no de onyankopɔn edom Yes. And no tip me so one so bread to see him. Oh, Jesus. Yeah, me bet by day. Adomo. Me say, oh, can Bible no could to say DB or yeah, you didn't feel never wow. Oh, so. Or sit never radical. Rahel. A bra no pay your food. Oh, Jesus. And today, here what also yamenti men no more. And yame ain't me and Kai. My God. Yame. And no more anopay. Amen. Nyame no more na wotwe. Amen. Erade no more bosome. Amen. Me no kasa afa onyankopon adom ho a. Na chep se onyankopon adom nipa dodo no a. Yes. Na oguso a odom ne ma. Oh, yes. Nyame guso a odom ne ma. Oh, yes. Nyame guso a oboa ne ma. My God. Nyame guso a okai ne ma. Yes. Na owura fi say okay, Luke chapter 1. Onyame teme soma obofo firi soro. Oh, Jesus. Obofo Gabriel se firi soro. Na ko Galilea kuro no bi mu. Ko Galilea kuro ye friend say Nazareth no. Okay, from verse 26 okona. Na baba wa bi di hwan Maria. Na madom no. Oh, yes. Madom no man nyina. Oh, Jesus. Na mena ko pie ho no obofo no san ka kira Maria say wabusuani Elizabeth de wabo abrewa no de omoyi ni di Elizabeth afiri ho so ni den say oboni no we ni ne bosomi a etoso nsia na madom no obabeni. Oh, Jesus. Ene nyame kai obosomi wa. Amen. Nyame kai wo ene dai wa. Amen. Nyame gusu a o kai ne ma wo. Oh, yes. Nyame gusu a odom ne ma. My God. Enye ye penso kwa na ase nipa to den. Ene di be na ye de ato. Ya to yare ni no. Ya to ohia ni no. Ya to de ben, ya to suje ni no. Obone no. Obi hwe me, obi tie me. Ye fro sresrefo. Obi hwe me, obi tie me. Wan kasa ena no pay, ena wiei, ena anwumre. Ahomache ke basika fam na japade a. Ka ebu so. Yes. Anso so apomodena abo. Apomodena abo. Yes. Ejuti me bisa ho se nti ebe ye yie ni. Enti bebe nya yare se ni. Enti ni o be ye yi obi so. Wo bibie bi anso ehia akawa de ba. E baba kompo unibi. Enti na no. O kan Ezekiel chapter 37. O say Ezekiel. Enti don't pay e be nyankwa ana. Etoda ensem bebre ena esisi e ba wa adwene mu e kasa kire wo anso ena me kasa kire se nyame ye odomfo. Jesus. Ena ye e kan metu asem papa no etinum yimo enson. Matthew chapter 5 verse 7. And no na ye be gira so ena no pay na ye dia serve ho mboburu hu no ade. Se inhyira ne mobrohunfo. O se inhyira ne mobrohunfo. Na won na obehu ommobo. O se blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Or say blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Or say inhyira ne mobrohunfo. Obi oye mobrohunfo. Inhyira ne obi oye mobrohunfo. Yes. Na won na yes. Eti osofo ni ahwefo ni etiefo a wo tie me obi abompa say Erade dom me Erade dom apomoden Erade dom sika Erade dom mano Erade dom adwumasem no investment no me company no Erade dom me Erade bo me ho ban na me bisa say eye den na nyame ti me dom ni babi eneti o se ansa na nyame be dom obi no gisa won so ye bibi enti dia na no wa ye ya
osofo nsuo yiri kese ekoso wo wiase owuo ekoso ewo wiase na Nyankopɔn timi yi Noah nkwan firi mu osemra na bone doso emra na nipa ye nuama ensem fata no Noah de osofo otwe no ho firi Yes. Entia sana nyame betum bie no na no me no kasa wo kasa fidie so sai na asase so ye onipa nyame time so ma apofo ko wonje apanda damu ni apanfoforo mu Yesu wie na djuma ho krokro beto na djuma so nyina nyame gu so so ma apofo ko amanfo fie ento kan free eye Genesis ho ba no ebra na Abraham ne ni Sarah omo wo mu fie Sarah bo abrewa Abraham abo akokora nioma mu aye 900 years then that's what son anyame asoma na bofo akonifi na bofo no hu se ebusua ne de o mabama bu aso bofo no pisa Abraham ne Sarah say so bibi ye rade Jesus. Is anything too hard For the Lord. Obisano kosan bisano question Yes. say Nyankopon so ye bibia mawa o Nyankopon ye ne yonana na no nipa ye friend say Coronius according to Acts chapter 10 o nyame somo obofo ekonfie na okanema bi o se Coronius o mai o mobro hu na de wa do ye on pai bon nyoma wo ye no afro soro na abeye nkaye dum e wo soro enunti na nyame asoma na bofo abasa asenso say ye mna ofie Jesus enti payufo bube se tu abodo no fagunsu neni na dache sabeka sa semwe sege ba fo so de tonyom me chiacha sege ba fo nyina mo wa so da kodomo a mo tie me se tu abodo no gunsu neni na dache sabeka enti nipa mo brohu na de a oye no osofo e de nhira ebere no Amen. Obi pese nyame ye no mobrohu ade obi pese nyame kai no obi pese nyame ye na doye obi pese nyame jenefri ni yare mpaso obi pese ni investment wa ye nioma wa kra fru obi krosu obi manso nioma na ese nyina nyame pemu bibisa wo se afi hwan na wa ye no mobrohu hwan na wa ye no mobrohu ade Jesus. obi hwem obi tie me utimo den so de wo pese Onyankopon eye bibi ma ene de me kar kire wa no pai se gisa wo ye bibi ma obi na Onyankopon so aye bibi ama mpayefo se ensako na ensa ye den aba ene obehwe me na nyame aye we ama we nyame aye we ama we inti nyame nya bi ma me bibi sa wo se die na wo so wa ya ma obi a wo so nyame enye bi ama die na wa ya boa Onyankopon a wo pese nyame eye bi even wo a wo hwe me a wo tie me nipa wa ya opapa nyina akora wo de bone ene nipa wo hu mobo nipa wo so hu wa mane hunu da no nipa o ye wo tata nipa o twe wo fra menemu nipa o de o si kuku bi so nipa o fra wontoma nipa o to aduane ma wo die nipa o ma wo baby die no mpo se nipa no kwan be no de wona afa so o de hwe kwan a o di nipa bi nam so Jesus. aso so pese Nyankopon ye bibi ma esi obo o se me de me nkwa de nyame adoye da me nkwa de nyame nkai me da ene me ka che o se gisa wo ye bibi o ene metu ya sem papa Yesu na na e kasa o Matthew chapter 5 verse 7 o se nhira ne mmoburu hunofo na wona o pese nyame hu mobo o pese nyame domo dia ene me kanfo awurade ama se dien ena wo ye dien so ena wo ye ama afoforo bobro hu na de ben na wo ye ebusuanu asafo no mu brono no so adwuma no mu awade no mu wo timu de wa wo yire wa wo kunu wa wo mba wa wo maame wa wo papa wa wo unua no obu obi yo bi adoye mpo a na ye wo ya Ya sekru.
ene nyame asema ye gyina so abom pae no se awurade moye na ye ntimi nya mobruhu na de na nam saa yo so ama nyame timi aye yen so adoye efese colonius no de oye ne se oye mobruhu ade My God. oye adoye obom pae eno na nyame so ekai no osoma na abofo ebra ne nchen enti ene Yesu say enhyira ne mboburu hunfo na wona wona obeye den Obeku kase Awurade Yesu na wasama ba Awurade boa me na mentimi nya mboburu hu ade na so Nyankopɔn hu me mɔbɔ na me mboburu hu no Awurade boa me ni me fiefo so yentimi nya mboburu hu ade Onyankopɔn so atime hu ya mɔbɔ Nyankopɔn so atima aye den aye ya mboburu hu no kase Awurade me gyina wanim me anopai awiei enumere ye wado na bompae Awurade ya Jesus Christ. Kase Awurade. And the day Awurade ye madom. Ye me madom. Awade adom. Modeni ye madom. Masem ye madom. Awurade men kata sem ye madom. Man so Awurade ye madom. Obi man so Awurade ye wadna pompa se in the name of Jesus. Yeah, me should I be
So Sumpa first service. It's time to commit the whole day into the hand of God. And brasso say you took the winning sheradensa, obitu nika, wakoshi yankwenshia, obitu nika, obi the sanya besino, obi piko nejuma, wakoshi amani, obi pieye, obi ma pieye, or how na koto, obi ko nejuma so, but then in paying for akonya or how amani. Ye jirenya mea samso, and Proverbs chapter 16, verse 3, or say, Fawe juma she evradensa na woshishe ye ebetim kase rade the day shawonsa medifre me fiba ni dimu me juma ya makwentu no na shawonsa no appointment no shawonsa be one na bomb Jesus Christ. Nyankopon Shraupi. Psalm 37 verse 5, you know. Or say, commit thy way into the hand of God. Trust in him and he will make it. Onyame obeye. Amen. Jiniti. Yes. For what kind of share? Oh Jesus. Na ono and na obeye. Yes. You bomb paye. Say any evil agenda. Oh Jesus. Obone for ni jire tu biara. Any evil dreams. Obone for no die son basa bia. Edin sunso bone bebrel. Bible say ye jitu a ebeye juma na ya mpreso enye juma. Ti James 4 verse 7. Or say we should resist. We should resist the devil. Let's just say Nyankopon nankasa say yensi no kwan. Yensi bronsam kwan. Yamia sem say si bronsam kwan. Si o how no kwan. Da ye so basa no si no kwan. Si no kwan.
Obone for ni chichi bia se no kwan kase rate any evil agenda I break out I roll back I break out roll back in the name of Jesus in the name of Jesus your mouth and break out Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. According to Proverbs 26:27, or said you 2 amenano or beto amenano. Now the money boba be semro bisono boba no besan yakon so and only I roll back and ne at the bonny empire. Amen. And ne at the bonny empire. Amen. At the bonny empire with Jumano. Amen. And ne eradinya wadom. Amen. We different shira. Amen. Ufibanye shira. Amen. Unumye shira. Amen. Didi enye shira. Amen. Adebi oye nene enye shira. Amen. Erade kai wene day. Amen. Who Facebook say type amen. Sabre mi bietete for na tum na ma freni pa kakra bi a opese ene de nyame enye wo muburuhunu ade. Opese ene nyame ye wo muburuhunu ade. Ofra ya free wa feed no ho wa feed no ma ye feedback a e be you wa free so e free se ye nte wonka wo fra pe no wadum wa feed na se free ho kra number ni MCR mechi achi amo mo boy chuma ofa number no to screen anim e 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 89. Amen. For frefwa odikai. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free papa na dia na oje mu merade sondomo. Pacho miski damva na me hie rade ayarsa. Erade me no bompaye. Erade wakoa. Erade hie wayarsa. Erade domna ayarsa. Baby wo bia erade wayarsa 2 minutes. So we yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na ohia frɛ Awurade ho. Me pa cho be de ma me asanto a me kase fru ode no ho kwada so. That's probably the two when me say hum mo me ba kun onyem. E koye no operation. So I can't me pipe. No me ba. Awurade baby bia o ma wo bia de wonyem ne o ma de aka bia Awurade mo bru ho to so. Awurade kai wo na o mamo adanse. Also betimi abaso. Praise God. Hello. Hi, can take out any baby or case for a dear and riding your papa. The ambassador within the Kabana, Casafish, Mo. The ambassador that they are say the time I should send the water. And now, so my Juma saying be so and call you papa. A rather quabana or say. And say or better man contana. Genesis chapter 2 Radona Oshisha warrior. And Jacob baby will be a Yamimia warrior quamount. When Juma Samson Radin Kyle now Omawa dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase free na die na say Radin Kyle some professor. Papa the cassette free. Kenya sisrase. E di antiasia papa me bankrata some me wa consume. Awurade wafana ne mewa kwantu mu nkrata sem. Awurade kai won bi adon proma won wo Yesu temo. Amen. Amen. Praise God.
Hallelujah, Pastor. Odini baby okese fru na de na oje Auntie Sarah ni o. Auntie Sarah Accra. Auntie Sarah. Papa na mami. De na Erade nka wa no pa nyo wa. De no pa Erade nka me ba na wa akonto me no ofre me o ya toba ha. Ni ye tutu aka ne. Erade Stephanie mama Sarah ne bo wo obi man so obi kruso nyame nya na doye nyame nka no Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okese fru na de na Erade nka wa no pa yi. Actually, from my dream, because if it's fantastic, the same idea, me na unye ya me jere. Erade wa fana adwa Erade kain oso yare sane yade one ne maso so Erade yewadom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okese fru na de na o se Erade hu mobo no kai wa no. Papa me kase fru ya chieling pon. Ye se me ama. Papa jame ya le nya Erade me mana wato ne boni num nyina hye. Erade ama se ne yade Erade sane yade ne maso so boni fo na so mo ma to boni mu ne boni num Erade fa osa ka won wo Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okase fru na de na oje mo Erade was some perfect service. Papa me kase pe afracho. Kasa mama. E femme mami ama. Papa me jana na pomo de na. Erade mame ama onjana pomo den ayaresa Erade sane yade ne maso Erade kai wo Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Because your friend is Sister Mercy, make us feel adwato. Because you me jame ba ha na ene me mabra bo ha na ba wona. Erade wa fana ose ne ma Erade kai won Erade ye won adoye Erade ma o madanse wo Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Te ho fru wa fidie no mama. Praise God. Hallelujah. Daddy, good morning. Good morning. Odini baby okase fru. Pastor, within the patient, Pastor Frikema. Patient. Mr. Metio mama. Mr. Erade mama ne memba mbambo sonko. Eyi obuafo emame ene me da chikuno. Erade nhene ho. Erade wa fra tema. Patient. Erade ose ohia divine protection. Osa ehia divine helper. Abuafo nkanka ne kuno bema be ware no be bompa ese Erade ye na dom. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Menton come. Amen. For maintain can. Praise God. Praise the Lord. Ojanaso. Hello. Praise God. Odini baby okase free. Dear na oje mo me Erade was some perfect service. Because free brigade from me Vida. Mame Vida yeti. Because free brigade from me Vida. Kasa. Because free brigade from me Vida. Vida utie wo ho. Me do she Kristo mojam Erade kai wo anopai. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Odini baby okase free Kentika. Because I feel Santo California. Militi kufi Timothy. Wacho meni me ya ehame pa. Erade me soma wasem ko California. Wakwa ose nani ye ne ya. Erade me bompa se Yesu mojam flash weni no so. Erade ma wa yaresa wo Yesu demo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Odini baby okase free kwama. Ijama pombi Erade nsa. Erade se ewu mo ma boafo omo boa me. Erade wa fana so yare Erade kuno moba sane yade o sanse ohia boafo na boafo kai no ene dey ni na wotwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So morning. Pajo so dini baby okase free na dey na o sia se Erade kai no hu mobo. E frame ko ju ka se fa maka ja anse. Kwajo metio papa. Apa awie me kwa bi aka masa me se yanko se woni manim na nkumnie ba emfa ma wale ye ho
Erade Kwadwo say appointment and a day. Erade say yemfa yakwa ne hye wonsa. Enti me the appointment ne hye Erade nsa. Kwadwo nkodi nkunim wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na oje mo Erade. Patrick Kumasi Florence. Ma Florence nyame sawo ene yade no yade Yesu moja flash wene no so na wene no so nte. Amen. And for the last caller, praise God. Hello. Udini baby okase fro kentika. Ya premi motikakea nikasetu Awoshi. Ma oneso kakra. Okay. Kasa papa. Mtacho mejina teni yana mtu kaobetu na bompaye hamba ewa biwa. Me no bompaye eno na wafra. Erade me suma wasem ko enkran awoshi. Wo se nsa enya adwuma no na nsa ne nedi. Erade wakwa bi adwuma ponoma no me bompaye ma wo se erade ma unya nipa ni madom. Yakopɔ ni madom. Onyame ntwe destiny help am. Amen. Amen. Nyame shira upi mo amofre nyina mesre se menti memfa mo biom ewo studio ha na ye sign out a mo fra mo betemenka me na me team eno mo be bompa no ma ba kwa mo betim afra ka ho e 0557 30 80 na mesne mi ense nyina ofra on sabekan me sign out no sabredi enche na yakwa kofa no nsia kase bono abrew na sene mu nyina mu nim ya wada bia no eye counseling enti me free ha me ne me team ye toaso ena cancel be koso wasoro fi ha na efre anopa no nsia akosi ewia dumi no ti mo aya mo Fred aben na sofo ye pese ye be hu no ena ya wada ya ene counseling koso saso no chena fiada ya paibo kese ade bi opese me boso mpae ma opeja na me moso mpae ma de wapeja ni nsuo de wapeja ne phone ne documents na adwuma ho bibi mesre nyame tumi ne nyame ho pen se embowuram nsuo na ne Yesu moja miracle water o phone no obi ho ohia se obi frɛ no ya email no ya text no ne gmail ne yimemo ade bi a wo hia biara se ye send obibi Erade ma won sanka ade bi a wa frɛ no wa pagya no mesrɛ nyame adom guso wo Yesu demo. Amen. Amen. Sabre de MCR take over yenkofa no nsia kase bono emrel. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bae we aye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anajo itimi ka onan ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekɔ anim ye
yɛhwehwɛ customize highly efficacious medications and yɛde ɛma wɔ fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ ɛnwoma a ɛma yɛyare wɔ asase so nyinaa ɛnɛmmerɛ yi mu no dodoɔ naa no ɛfiri yɛnnuanedie mu nti sɛ aduro foforɔ ɛkɔfa yɛnum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho te yie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna sono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso tu bɛfa number yɛ ɛda screen so na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic. Frɛ ye number mienu egu screen so yi. Na yenkyerɛw yasua ya ɛbɛn wo. Sɛ ɛyɛ akomayareɛ. Ɛsikyire yareɛ. Otu asintini atwetwe wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem wohonam nyina adwa wo se de de mokwa ye ho no ka wakoma to yem frɛ ye call center fo no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161. Yebejo so nchechiremu ne branch na hodoɔ de bɛn oni nyinaa no yebenya abotre na yene wadi nkomo sɛ yareɛ nkoa na ɛtetewa mu wɔ ne ngia misrɛw kan wakoma to